laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكنا إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بارك الله فيك جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سبحانه وتعالى سنواصل هذا التفسير الذي بدأنا منذ بداية هذا الشهر المبارك شهر رمضان إن شاء الله. فنحن اليوم نكون في هذه الآية 13 في سورة الأنعام. Ɓawde yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala juluɗen e nulaɗo makko o sallallahu alayhi wa sallam
eɗen jokkito nde windande ɗo ko wona e jangede tafsir qur'ana o ɗo. hande hiɗen e suratul an'am aya 13. jonnon anden e nder ko wonɗen e jangude ko inchallah ko jangana kuɓe woni on e jangande ɗo haray kala ko tawoyi faminaki e wallidiray e wurden hara nayo arɓe ɗo ɓe hotundu e faamu ɓoylingu inchallah. Allahu subhanahu wa ta'ala e on aya 12 wonɗo dow ɗon o landi yo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam lando heferaɓe makka ɓen ko hombo jeyi kammuli ɗin walla ko woni e nder kammuli e nder leydi ndin. tawi ɓe jabaki Allah wi yo o yeeto ɓe ko Allah tun jeyi ɗum ko kanko herori ha ko Allah wi ɗum wondema o windi e hoore makko yurmede o wi'i kadi o moɓidiroyayɓe ɓe on fuu onon ɓiɓɓe adama ɓen e ñalande nde sikke ala e muɗum woni ñalande yawma qiyama. o wi ɓen ɓe annduɗa ɓe perdini fittali maɓɓe ɗin ɓen ɓe gomɗinta fes. o wi noon e o aya ɗo e nde windande o wi walahu ko kanko Allah wodani jeygol ma sakana ɗum ko deeɗi kala hunde wonde fillayli ka ko deeƴata fillayli jemma e nder jemma on wanna haari e ñalorma on. yen faami wondema mo woodi piiji e nder tagu Allahu subhanahu wa ta'ala e nder ñalorma on e nder jemma on kanji ɗi wawata memminade yaha nokkugo ko ɗon ɗi ɗanoto hayso tawi ɗi ɗin dabbeji ɗi memminike jemma haray ko na mbowka majji ko ɗon ɗi deƴƴata. no woodi noon kadi goɗɗi e nder taguji Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ɗi wawata waɗude goɗɗum ñalorma ko jemma tun kanji ɗi immoto ko ɗon woni gurdam majji on. se ndaari misal woni bana Adam o golla ñalorma kono ko ɓuratamo deeƴinde fi yo fowto ko jemma. se ndaari wona bilibili haysi ndu immi ko ñalorma haray ndu maƴina kono ko jemma ndu wawata immorde ndu ɗaɓɓa ko ndu ñamata kon. ko ɗum waɗi si Allah wi noon ko kanko jeyi ko kanko andi ɗum ko deeƴata e nder jemma ko kanko andi ko honɗum deeƴata kadi ñalorma. wa huwa ko kanko Allah assami'u woni nanowo on ko kala dabbe wowlata al alimu anduɗo no ɗum wuriri e ko honɗum ɗum huwata. Allah wi qul wi'u ya Muhammad landoɓe sirkoɓe hawtidoɓe Allah e goɗɗum e dewal walla ka gurdam a gayrallahi e komo wona Allah attakidu jogitotomi waliyan giɗo heeduɗo wallitotoɗo lan e gurdam an ɗan simi sattirama walla jonnowolan newende e nder gurdam an ɗan tawiɗe ko kanko woni fatiri taguɗo fuɗɗuɗo hunde nde alano ko kanko woni fuɗɗuɗo hari ala assamawati kammuli ɗin wal ardi e leydi ɗin ɗum ɗo hari matiére mum ala ko kanko sinci ɗum ko kanko fuɗɗi hari ala. wa huwa ko kanko woni yut'imu ñamminowo ko woni ka kammuli e ka leydi kon fof wala yut'amu kanko o ñammintake o arsikatake ko kanko waɗata ɗum ɗon.
qul wi'u si tawi ɓe jaabike ma wonde maɓɓe qirritike ɗum ɗo ko goonga walla ɓe jaabakima qul wi'uɓe innino min umirtu mi yamirama bimana Allah yamirilam min an akuna nde mi laatoto nde wonaymi awwala arano go'aɓo man aslama on jebbilaniɗo Allah wattuɗo jungo mum e jungo Allahu subhanahu wa ta'ala e zamanu makko gila o nela kanko rasulu sallallahu alayhi wa sallam. Sen faamiɗo en anday ɗo hino wini faamude ha umirtu an akuna awwala man aslama ko kanko wahayu jippina e mum ko kanko woni premier e oɗo zamanu meɗen mofte makko ɗe mo Jibrilu ari indi gomɗin Allah ko ɗum ɗo Allah faala ko kanko adi ɗum wo o yamirama ɗum. Allah wimo noon wala takunanna wota jeye dey wota alata minal mushrikina jeyaɓe e rewdoɓe Allah e goɗɗum rewoɓe Allah baka ɗon goɗɗum go wota jeye ɓen yimɓe isayi ɓeeɗa ko ɗum walla ɓe horori goɗɗi goɗi wona Allah an wota jeye e ɓen ɗo yimɓe. Mo jokki toujours o wi qul wi'u yeetoɓe innino min akhafu miɗo huli miɗo jokki tum miɗo hula in si tawi asaytu mi woopi mi waɗali komi yamira ko yamirinmi ko rabbi joomi am miɗo huli adaba lette yawmin ñalande azimin mawnude woni ñalande dargal ñande yimɓe ɓen fof tage ko ngon fof mooɓitoyte landite no wurirno e ko honɗum wanno ka hoore leydi ɗo. Allah wi man yusraf kala on yiltaɗo kala on suraɗo kala on dandaɗo anhu e muɗum yawma idin nden ñande lette naadegol yiite faqad haray ko goonga rahimahu Allah yurminimo wa dhalika no surede e lette ɗen waɗane nden ɗon yurmede Allah alfawzu ko ɗum woni malal almubinu ɓangungal laaɓungal poy ngal jilɓa. Yiltoɗen ka firo ko daren ko jomiraɗo gande ɓen haali e ɗeɗo ayeje o wi walahu ma sakana fi leyli wannahar kullu dabbatin ko kala dillay ngel fi samawati ka nder kammuli wal ardi e ka nder leydi aljami'u dendagal ɗum ɗo fof ibaduhu ko jeeyaɓe Allah maccuɓe makko wa khalquhu e tagu makko. Yen andi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam makani en kammu ngun ɗo kammuli ɗi jeeɗiɗi non alaka fontata cuɓal si wona malaikajo goo no uggini hino waɗi ruku'u walla goɗɗo goo no dari no hamdinade yetta Allah walla goɗɗo no dari no wiide subhanallah walla goɗɗo goo no turi no sujjude kammuli ɗi jeeɗiɗi non alaka fontata cuɓal hara goɗɗo goo ala e wadde ɗum. Si tawno Allahu subhanahu wa ta'ala hino haton jinano tagugol en num himo jogii ko yoni ko rewatamo jemma ñalor ma bimbe kikiɗe ɓe taƴidirta ɓe welatake ɓe gongata ɓe taƴidirta dewal maɓɓe ngal ko Allah wi ya'buduna allaha wala yaftarun ɓe taƴidirta dewal ngal toy e nder gurdam maɓɓe ɗam fof jonno ngo gila duuɓi jelu milliard ji ɓeɗo no wadde ɗum ɗon ko ɓe guluje ngelo ɗum ɗo fof kadi wa tahta qahrihi hino e ley sengo doole makko kattanɗe makko kanko Allah wa tasarrufihi
e firlitagol makko kanko yiltindirta ɗum wa tadbirihi o kanko toppitoto ɗum malaikaji no dow ton ɗi annduɗa ko yaɓiroje allahu subhanahu wa taala tun ɗi fadi yahe yiilo nduɗo hendu ƴette nde ɗo toɓɓere ndiyan jippino o tadbir o toppitagol allahu subhanahu wa taala no senditi malaikaji ɗi no woodi goɗɗi ko addayɗi nele no woodi goɗɗi ko kipuɗi fi duula ɗen no woodi goɗɗi ko fi kipuɗi fi koode ɗen par ce que no woodi gandal ko jomiraɓe gande ɓen haali ɓe wi wondema si ndiyan no saaƴude ɗo kala toɓɓere ko ndiyan ɗani ɓuuɗi fof kala toɓɓere ndiyan iway ɗum ka nder duulere jippo ka leydi ga ko malaikajo ƴettatane ka nder duulere jippina ha ka leydi ko toɓɓe jelu ndiyan saaƴata si ndiyan no saaƴa gila kaɗan fuɗɗi ha kaɗan gasi saaƴugol hara ko waabilire wotere ɗo tum ɗen malaikaɓe koɓe jela o wi la ilaha reweteɗo e goonga ala yen faamu ɗum illa huwa si wona faam o waɗowo ɗum ɗo ala goɗɗo wawuɗo haanude wawuɗo rewede haanuɗo rewede handuɗo e dewal ɓuri oɗo hay goto ala wa huwa o feƴƴini ɗon o wi ɗo ko kattanɗe makko o holli en wa huwa ko kanko woni assami'u nanowo al alimu anduɗo assami'u nanowo li aqwali konguɗi ibadihi jiyaɓe makko al alimu anduɗo kadi bi harakatihim e dillanɗe maɓɓe wa damairihim anduɗo miijoji maɓɓe wa sara'irihim anduɗo gundoji maɓɓe ko qualité ji jelu ko façon ji jelu e tagu Allah woni ka hoore leydi ɗo hara ko yimɓe ɓen tun daaruɗen ko qualité ji ɗen ɗe jelu woodi ka leydi ɗo ko yimɓe ɓen wowlata o wi ɗum ɓe fof koyemo andi si feƴƴi ɗon ndaaren wano sonso liwi en aroya yeeso ga ka Allah subhanahu wa taala wiyata wondema kala ko dillata no waɗi ko mofte sonsoniji ɗin ko mofte nayi ɗin ko mofte e fulaji ɗin ka hoore fello ko mofte liƴƴi ɗin ka nder ndiyam ko mofte ɗum ɗo be kala façon muɗum e liƴƴi ɓayen anda piƴi ko jelu woni ka nder ndiyam ɗum ɗo fof kala e muɗum ko mofte kala no jogii façon no wowlirta façon no miijorta façon no dillirta Allah no andi Allah o wi himo anditi ɗum ɗo e saha goɗɗo si tawi goɗɗo ɗaɓɓi walla hoolori goɗɗum go ko rewete walla o miijike goɗɗum goo no waawe rewede sifa oɗo ara yon tigi falji ara yon tigi falji sabu anduɗo no ɗum ɗo wowlirta fof andi kum be si dilli si kum iway ɗo kum yahɗa ko honde kum iwata ɗo ko honde kum yahata ɗa si kum iwi ɗo kum yahiɗa ko honɗum kum iwanta ɗo ko honɗum kum yahanta ɗa ɓe mana si kum iwi ɗo kum yahiɗa ko honɗum kum waɗoyta ka kum suti ɗo mo mijitata ko e mangu allahu subhanahu wa taala ko ɗum si Allah wi wa ma qadarullah haqqa qadirihi ɓe mawniraali Allah hattirde no hana mawnirede no ɓe mana hay ko ɓe mijoto kon wawata hewtude mangu makko kanko Allah subhanahu wa taala e hoore ɗum ɗo ko konguɗi ɗi yewtata ɗiɗo yewtata e dillangoji muɗum himo andi kadi miijoji ɗin ko honno miijoji ɗin wayi sen wattanila e nder ayaja qur'an hewɗo nden e Allah subhanahu wa taala hino nela jibirilu yo ar o yeeto nulaɗo kaari en no wadde ɗum ɗa walla o lando walla o nela sayidna jibril alayhi salam yo ar lando nulaɗo si nulaɗo ari si o ari o wowlani nulaɗo nelaɗo ko wiyata miɗo andi himo andi ado o landade lam ko o landimi ko joni noon min ko ɗum ɗo yiwmi ko ɗum jaabimi kono noon miɗo andi himo anduno
o jaabo sayidna jibril no andi ndey allah no nelamo yo aro lando nulaaɗo wona fi allah anda ndey nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam no jaabo imo andi wona fi allah anda si o nuli jibril kono noon o jaabo ko faami jon noon formugol formule atomji moɓodirayɗi forma miijo gon allah no andi kumɓe ko honto iwata moɓodira si miijo gon miijo noon on tigi wowla walla o golla oɗo mangu mum no mawde o wi'i oɗo anduɗo ɗum ɗo fof andi gundoji ɗin fof on tomati allah wiyani ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم o wiyani nulaɗo makko oɗo jiyaɗo wiyegol jiyaɗo ɗum ko jeeyaɗum e teddungal teddendiji ɗi nelaɗo sallllahu alah wa sallam yiɗi wiyegol nde ɓe arnoɓe fuɗɗi mantugol nulaɗo nelaɗo wi no wata on manta wota on feƴƴinan ni embere kam mi woni ɗon wiyelam abduhu wa rasuluhu jiyaɗo allah nelaɗo makko bi mana gollanowo abdu ko jiyaɗo ko wiyete jiyaɗo ko gollanowo patron muɗum o wiyelam min komi gollowo ko allah yamirinmi kon allah ɓurnirilan yimɓeɓe hunde wotere o nelinmi yomi yettin ko nelal makko ngal ko honno o rewrete oɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam alladi on ba'athahu mo allah nelini ɗum bitawhidil azimi e wotiɗɗingol allah mawnugol wa bishar'il qawimi e o sariya mawɗo o wi allah wi yo oɗo wi'u wa amarahu o yamirimo kadi an yad'u wannasa nde o noddata yimɓe ɓen ila siratillahi faade lawol allah almustaqimi fewgol ngol yo yeyta ɓe yoɓe iwka ɓe woni ton e hawtodirgol allah e goɗɗum e dewal ngal ko ɗum si o yamirimo o wi qul wi'uɓe a gayrallahi attakidu waliyan fatira samawati wal ard nokku goo e aya sortu zumar allah wi qul wi'u afa gayrallahi e komo wona allah ta'muruni yamirtonmi a abudu yomi rew ayyuhal jahiluna ko onon yo majjaɓe no allah rewrete majjere e goɗɗo no majja hara o faamali o faamina hemo jogii pinal ko honno ɗum wawata wonirde si en wattani yila suka nden himo njaato jiwo nden himo ekkito gore makko ɓen ko ekkinintanamo kon ɓeynatamo no a wonay civilisé wonugol civilisé wonugol finuɗo ko yawugol draga rewɓe ɓe wona e laawol on tigi ɓeyna ko civilisation si tawi ɓe jannude on tigi no yahirte ame ka nder soirée walla ka organisation ji bonɗi toon ɓeynano ɗum ko pina ko civilisation andi kamɓe ɓe faaminayi ko haqqille ɗen ɓuri e ɓeydade woni e ɓeydade suka gorejo maɓɓe mo waɗata ɗum mo fiimata yarata ɓay o alangal pinal ɓeynawo ɗo ko majjuɗo no woodi majjere nde majjuɗo jokkata o sikka ɗum ɗon ko pinal wona ɗin ɗon piiji allah noon kañum no andi ɗin ɗon himo considéri ɗi wonde makko majjere ko ɗum si o noddi ɓeeɗo e nder ko ɓe sikki ɓe reway sanamuji ɗin kon haray ɗon ko pinal ɓe woni walla ko golle moƴƴe ɓe woni allah wi yeetoɓe koyɓe yimɓe majjuɓe honɗum ɓe majja ko honno rewirte ɗum ɗon ko ɓe majjaɓe ɗum hay so tawi ɓe jogii diplôme ji hiɓe yaaka nasa walla hiɓe jogii diplôme ji haray ɓe koɓe maren ɓe mutay ka nder ndiyam ɓe adda toon jaman e kanŋe ne allah wi yeetoɓe koɓe majjuɓe ko ɗum allah considéri ɓe kala noon jogiiɗo sifa ko jikku walla rewrowo noon yon tigi andu ko o majjuɗo allah considéri mo ka sharia ga ko ɗum si o wi to wabbi shar'il qawimi sharia tiiɗuɗon son wattani yiila e piji buyɗo aray wano ɓe
e rawna guriɓe ko ɓe riltata ɗo ɓe inna e debbo nayo muuro ko ɓe innata ko majjere ɓe jammi muuragol debbo no diina kan golliroɓe si julɓe ɓen no wadde jihadi ɗumanno ɓe inna c'est des arrière pensées ko yimɓe ɓe anda ko fewndi yimɓe tarduɓe yimɓe ɓe faamaɓe ce qui veut dire ɓe finaɓe ala civilisation kamɓe hiɓe konti ko ɓortagol yeeɓa ɓanndu muɗum ɗum waɗa boneji yo gorko e debbo e residir ko ɗum ɗon woni pinal wona waɗirgol no haniri noon ɓay haray ɗon ko Allah respecta ce qui veut dire ko waɗugol ko diwi haqqille tawata haqqille ɗen on tigi yahay ha wona bonɗo ko ɗum ɗon on ɗon ɓe considéri haray ko o e finuɗo ko ɗum si Allah nan ɗum kañum e nder saria makko o andini ɓe awa koɓe majjuɓe o wi e nder on ɗon aya ka o landi ka Allah wi yo landa ɓe ɗum wal mana o wi la attahidu mi jogitatako waliyan giɗo heytanɗo ɗam illallah si wona Allah wahdahu kanko ɗum la sharika lahu hawtidiɗo Allah naamo fa innahu ko kanko woni fatiru fuɗɗuɗo asamawati kammuli ɗin wal ardi e leydi ɗin na hiyen jogii pinal e civilisation e gandal kesal yahungal haa wi'i wota en reconnaisse wondema ko Allah tagi kammu e leydi ɓe yahi haa ɓe inventi philosophie ɓeyni ko wiyete big bang on e mana ko atome ji iwri ga moɓodiri fetti ko ɗum oye formi aduna wo ko piiji moɓodiri iwri ga fotti ɗum fetti aduna woni ɗon haminani jomirawo gandal goto no wowla onni wo si tawi yimɓe ɓen ɓe falama wiide aduna on koni sincori woyo goɗɗo wiyeto tun o waalo wiyeta bimbi o tawa pelli no dari ɗo ɓay hara ala taguɗo yo wiyet tun bimbi tawa pelli no dari ɗo wona janggo bimbi giyimo giyaɗo walla on tigi ɓay ko baaso wiyeta bimbi tun taw o woni milliardaire ɓay haray ko ni tum wonirta est ce que ɗum no wawi wonde hunde wawata wonde si wona no woodi waɗɗo nden sina no woodi waɗɗo nden wawata wonde barke ko Allah woni khaliqo ha taguɗo ɗum wa mubdi'u ha fuɗɗuɗo ɗum ala gayri misalin sabaka e hoore misal ngal ala adinongal ko kanko inventi joni noon woɓɓe yahay ɗo ha ɓe innama awa si tawi ko noon woniri piiji ɗin fof ko fuɗɗuɗo ɗi woni haray ko hombo woni fuɗɗuɗo Allah walla Allah kanko honto fuɗɗi jomiraɓe gande ɓen e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wii wondema sa yahi a miijoyke a continue a yahoy ha ton si a ari ha ɗon ko yawi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yilta haqqille maɗen anda a hewtoy nokku dow ka wawata feƴƴude aywa koni anda ko cheytane wonma par ce que kanko wa huwa yut'imu wala yut'amu o kanko woni ñamminowo mo ñammintake arsikowo mo arsikatake wa huwa razzaqu o kanko woni arsikowo li halqihi e tagu makko ngun arsikowo tagu makko ngun min gayri ihtiyajin ilayhim ko alda haton jingolle maɓɓe enen yen haton jini Allah e sa'i wo e sa'i ko ɗum si Allah wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirali yimɓe ɓen e jinnaji ɗin sina fiyoɓe rewan honɗum woni ɗum ɗon ko jumlatul khabariya sagara haala humpitugol wonde yimɓe ɓen ko sabu honɗum ɓe tagira o addoyto e suratul baqara ko ɗum woni yamirore nden ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun rewe Allah on tagunoɗo adinoɓe o moɓe mo on tagi baba adama tagi ha o tagi ɓen ko kanko hanuɗon rewde ko ɗon woni yamirore nden ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum
o wi noon ko laawol peewal e ɓangi qul wiw innino min umirtu mi yamirama an akuna nde laatatomi awala man aslama min hadihi l umma wala yo nelaɗo yeeto mofteɗen yimɓe ɓen heferaɓen wonde makko kanko woni adiɗo gomɗinde wano haadirno ɗen dow to ni allah wi wala takunanna wota laato minal mushrikina jeyaɗo e sirkoɓe hawtidiroɓe allah e goɗɗum sabu yeetoɓe wondema min miɗo hulisi mi woopi allah nde mi hawrata e lette e ñalande sattunde ɗum ɗo wonno ayeje ɗen haa ka allah wi to kala on mo annduɗa o woɗɗintinama lette ɗen ñande darngal o naadama janna haray ko ɗum ɗon woni malal wal fawzu ko wiyete malal huwa ko ɗum husulu ribhi ko hendagol tono heɓugol tono ko golluno ka gurdan kon yoɓa wa nafyul khasarati e ko yiltata soyugol perta mayn ka ayeje allah subhanahu wa ta'ala wi wa in yamsaska llahu si allah meminima bi durrin tampere lorra fala kashifa lahu andu ittowo ɗum ala huncowo ala pottina illa huwa si wona kanko allah wa in yamsaska si o heɓinima si o meminima bi khayrin moƴƴere fa huwa kanko allah andu ala kulli shay'in e kala hunde qadirum ko hattanɗo bone si memima andu ko allah wawma meminde ɗum si tawi kadi moƴƴere heɓima andu ko allah tum wawi waɗandema ɗum wo huwa ko kanko allah alqahiru woni fooluɗo fawqa ibadihi e hoore jiyaɓe makko ɓen wa huwa kanko allah alhakimu o kanko woni ñeñƴuɗo anduɗo kala hunde ka watte alhabiru humpitiɗo piiji ɗin fof tawi hay hunde suuɗaki mo o jokki o wi qul wi o ya muhammad sen faami e suratu ali imran e suratu an'am ngol ɗo ko tawhidngol wota par ce que ko makka ngol jippini fillitagol duuɓi 13 ko ɗum ɗo nelaɗo woni e yiltidirde e yimɓe makka ɓen gomɗine allah ko ni allah sifori ko ɗum ɗo wawi wadde ko ni gertoton ko ni gertoton joni noon enen o zamanu meɗen ɗo ko ɓuuri hewde kon tawhid yimɓe ɓen jangata ɗum ha faama ko jokkugol e jangugol sharia pour kono julirte kono jangirte kono hara finde nden tiiɗa ko nenaɗo noddi duuɓi 13 bimɓe kikiɗo himo noddi ɗum si tawi a yeyi ɗo goɗɗo no wiya ashhadu an la ilaha illallah no juula hino janga kono ɗum haɗama waɗugol bone jay fus ko ronkugol faamugol wanon ɗiɗo suraji allah wi wi'u ayu shay'in ko honɗum e hunde akbar ɓuri mawnude shahadatan seeditagol seedande si tawi ɓe jaabike ma ɓe wi hiɓe andi awa si tawi ɓe jaabakima walla ɓe anda ɓul wi'u allahu ko allah ɓuri mawnude e seede o kanko ɓuri mawnude e seeditagol sabu shahidum ko kanko woni seede seeditiiɗo bayni hakkunde an wa baynakum e moɗon joni ɗo ka pular enen en wawata wiide hakkunde an e hakkunde mo on en wiyay tum bayni hakkunde an wa baynakum e moɗon hakkunde an e moɗon ara gasi kono arabo on kañum o yinni hakkunde an e hakkunde mon ko allah woni seeditiiɗo wondema ko kanko nelimmi yomi yettin nelal ngal e moɗon sabu wa uhiya wahyinam ilayya faade an hada alqur'anu ndeɗo jangetene ndeɗo qur'anare li undirakum fiyomi hulɓinir on bihi e mayre
fiyomi yeeto on boneji golluɗo ko boni ko honno o yoɓirte o hula waman balaga e kala mo qur'anare nde yettoyi haalaji heewɗi mawnuɗino ɗo li undira bihi waman balaga Allah wi yo landoɓe a innakum e ko onon a innakum e onon la tashhaduna hiɗon seedo ñande wo ñande ɓay hiyon rewde reweteɗi moɗon ɗin ñande wo ñande anna wonde ma hino tabiti ma Allah hino wondi e Allah alihata reweteɗi ukura goɗɗi hiɗon seedi ɗum hiɗon irriti ɗum hiɗon fiɓi ɗum ka nder ɓerɗe mon si tawi ɓe wi hi ɓul wi'uɓe jaaboɗa wiya la ala min ashhadu mi seedaki ɗum mi seedaki wonde man woodi reweteɗi waddideteɗi Allah o jokki o wi ɓul wi'uɓe innama huwa anduno on reweteɗo mo mi seedi wonɗo wiyeteɗo Allah ilahum ko o reweteɗo wahidum gooto pet o ala ɗimmo faame kadi wa innani tabiti min bari komi dandiɗo miɗo woɗɗiti mimma tusrikuna ɗin piiji ɗi hawtodirton e Allah ka dewal walla ɗin ɗi rewoton Allah wi alladina ɓen ataynahumul kitaba okkaɓe deftere nden bimana okkaɓe defte adonulaɗo ɓen ya'rifunahu hiɓe andiri nulaɗo on walla hiɓe andiramo kama ya'rifuna wana ɓe andiri walla wana ɓe woni e andirde si ɓe jibini abna'ahum ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓeɗo majjaka si nulaɗo ali ko honnumo watta walla ko hombo woni mo walla ko honɗum woni alamadeji makko sabu woni wano Salman al Farisi nde o arno kanko hari mo andi alamadeji nulaɗin o arno o ɗaɓɓiti ɗi nde o yiɗi tun o naati l'islam sabu o tampunoy nder gurdam makko hari ko batta taw wiyete ado o hewtude kanulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ben makko ko kañum kipuno fi huɓɓugol giiteni ɗin e nder Iran ɗi ɗanata noon ko jemma ñalorma joni noon o immi toon o ari o nanga o waɗa maccuɗo duuɓi o gerti noon ha hewti kanulaɗo sallllahu alayhi wa sallam Madinatu Munawwara o wi noon hiɓe andiri nulaɗo wano ɓe andiri ɓiɓɓe maɓɓe ɓen alladina ɓen hasiruɓe anduɗa ɓe sooyini ɓe perdini anfusahum pittali maɓɓe ɗin fam kamɓe la yuminuna ɓe gomɗinta ɗum ɗo yewtere nden ko yiltoto koye Abu Jahal e oɗo Abu Sufyana fewno ko wonno kefeero ɓayayeje ɗen ko Makka jippino Allah wi wa man aslam ala fotuɗo toñude ha hewtiti mimman on iftara fefindiɗo fenande walla sirku alallahi baki e Allah kadiban tawi ɗum ko fenande walla on fefindiɗo fenande baki e Allah aw kadaba walla o fenni bi ayatihi mandeji Allah ɗin ne jeeya e mandeji Allahu subhanahu wa ta'ala taggugol en walla yewtereji ɗo yewte nder nde ɗo qur'anare walla nulugol mo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko kawesaji mawɗi sabu innahu ko yahi woni ha tabiti yen andu la yuflihu malatake alzalimuna sirkoɓe ɓen neɗɗo rewowo Allah rewa goɗɗum o ngo maltake mum façon kala non no ardi walla no o woni ndaren ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala muyi e ɗeɗo ayeje e konguɗi ɓeɗo jomiraɗo gande o wi yaqulu ta'ala Allah no haala
mukhbiran harako wonɗo e humputude annahu wondema kanko maliku durri o kanko woni jeytuɗo lorra tampere ko heɓata neɗɗo wa naf'e e nafa ko heɓata neɗɗo wa annahu kanko woni almutasarrifu yiltidirowo fi khalqihi e tagu makko ngun bima yasha'u kala ko o haaji ɗum noon la muaqiba li hukmihi ala yiltitoɗo jokkita ñawore makko nden ko waɗi kon landomo ko honɗum o waɗani walla ko honɗum o warrani ni goɗɗo go ala yitirowo ɓawa makko landitomo o wiye suratul buruj huwa fa'alun lima yurid o kanko woni waɗowo kala ko yiɗi to o wi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun kanko o landatake ko o waɗi konko honɗum o waɗani ɓiɓɓe adama ɓen foppu noon ko ɓe landiteteɓe golleji maɓɓe goɗɗo si ɗaɓɓi lekkum walla kaakum walla goɗɗo mo o mawnina o rewa o ronka rewde oɗo mo landitatake hay fus tawi oɗa kañum ko landiteteɗo ara yon tigi fal jaali ara yon tigi fal jaali wala radda li qada'ihi ala jokkitowo ñawore makko nden innami ɗo dartude ko Allah ñaawi ko mi watta ɗum ɗo hay fi tawi woɓɓe no jogii fewno ɗo e faamuhum hawru kum e haqqille maɓɓe ɗen tun wiyayɓe noon woyo joni yo qur'ana on darte par ce que no woodi toon ko corrigete si tawi ko noon woniri yo Allah subahanahu wa taala yaafomo si tawi wona noon woniri haray o falji wona Mouhammad Kadafi windirno livre o innimo livre bleu e deftere haakore so en wattaniɗa buye men yiinde himo présentande ko télévision wondema wo ko ɗon o waɗi luwaji no aduna on duwa yarude ha wono Cheikh Abdourahmane Kisk addi yiwtiriji ŋiƴi ko o waɗi e nder deftere nden kon wowli ha o inni wono e nder ayaje qur'ana duwaɗe ittede duwaɗe dartede fi mum o ɗole ko julɗo hara wona woɓɓe goo philosophe ɓe wonɓe arde ñoso qur'ana walla wonɓe julɓe ga yaltayɓe ka diina ga yaha e diinaji goɗɗi goo walla accita diina l'islam kan yaha haɓɓito an kañum e toto kurisugol qur'ana tawata ɗum ɗo ko mustahil Allah wi wa yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir alay ma yaftahi Allahu linnas kala ko Allah udditani yimɓe ɓen mi rahmatin immorde yurmede ɗum ko suratul fatiri aya o woni Allah wi fala mumsika laha wawɗo jogitade ɗum ala ɗum ɗo hino duwa faaminde en si Allah arsiki goɗɗo haatimere murabba walla musallatu wawata yitude ɗum e jungo makko hay goto wawata yitugol arsike e jungo goɗɗo katugol mo hay goto wawa ɗum joni noon famgol ɗum welaafi walla ƴettugol ɗum ñinna ka nder fittande mum ɗum na ko weli fi Allah wiye sortu zariyat wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun o adi o woniri taw o wi fa wa rabbi samai wal ard innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun komi wowlata kon walla komi wowlani on kon mi wondiri o wondiri hoore makko fa wa rabbi samai wal ard mi wondiri taguɗo kammu e leydi innahu la haqqun komi wowlata kon ko goonga mithla ma annakum tantiqun wano fellitirɗen wondema si konngol yalti e nder hunduko goɗɗo e ɗengal makko o wowli o inni ko min ngolɗon konngol tun no o yanirana wondema ngon konngol ngol o wowli ɗon ko ka hunduko makko yalti ko nder ɓandu makko yalti Allah wi mi woniri taguɗo kammu e leydi komi wowlanta on kon ko goonga ko non ko min tigi woni o wi wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun ande ko foda ɗon kon arsikaji moɗon ɗin
e ko fota ɗon e nder gurdam mon ɗan kon koka kammu iwata hay goto wawata jogitade ɗum o aya ɗo no metti gomɗinde sabu ko ɗum si Allah landi e landal gongal goo o wi alaysa llahu bi kafin abda ene Allah yonata jiyaɗo makko on oɗo na ɗengal wiugol ni walla o e jaborde ko tuma yahuɗa ka labutane nawnuɗa ñawdiɗa ha labutane jonniti arɗa ka suudu yaruɗa ceɓe ha tawi ɓuttali yawɗa ka moccoɓe ɓe mocci ha tawi dikkali ko ɗo jabawol ngol arata kalla wi alaysa llahu bi kafin abda ko ɗum aroyta ko ɗum jabawol ngol fewndo to tuma tawi moccoɓe noddama piiji ɗin fof gerama awa nawnare nde ɗum heddi ha jonde dikkali ha no woodi le heddiɓe landeteɓe sino wawi ñawdude ɓeynama a Allah yamiri yo ñawde min miɗo nawni ene ɓay haray ko fi dikkugol tum si on tigi yahi ka karon ko batiniɓɓen walla ka gangaɓɓen walla ka ɗuma si o ñawdoyke ton o dikki haray ɗum ɗon no boni Allah landinoke le alaysa llahu bi kafin abda ɓeeɗale yandi pellettu ko seytane ɓe gollirta jabawol ngol ko ɗon arata si on tigi wi hi awa joni min darirayɗa ɓay ɓe yettoma ɓeyna a darire nokkel ɗin fof si tawi on ronki haray gasi ha jomirawo gandal goto ceernoɓe men wonɓe Guine to minani no wowla ñande goo goɗɗo goo ardi ka maɓɓe wana noon o indi wo ɓe yahi ka labtane ɓe ñawdoyke ɓe ronku ɓe ñawdo ricce ɓe ronku tawi ko kipuɓe kanko nawnuɗon ɓe ɓe ari laawol gotol laabi ɗiɗi ɓe moccoyi ɓeyni wo a minen ɓe ronku ɗo joni noon min falama yarude e ka hirnange ga ɓay meɗen andi no golliroɓe toon jalam est ce que yomin yawmin ñawdiroyamo toon ɓeyni a nelaɗo sallallah Allah subhanahu wa taala addi nawnare o addata nawnare fi wona o adday lekki kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri en wonde mayta en ñawdor ko boni ɓay ɗum ɗon noon ko noon woniri mi yamirali on yawgol ñawdoyamo toon ɓeyni awa ɓe yalti ɗon tum ɓe ƴettimo ɓe yaadimo ɓe yahi ka jalanji ɗi won ton ɓe ñawdoyimo toon ha ɓen toon jonniti inni ronki ɓe ardi e makko ha ka lawol maayo joni si ɓeɗo muññino si ɓe ñawdi o maaya si ɓe ñawdali o maaya lajal makko ngal yoni harayno wona ɗum ɓurnoɓe moƴƴande kono jabawol ngol ko ɓe wi muññere ko Allah wi on e ko nelaɗo yewti on kon ɓe wi ɗum ɗon yonaali ɓe yahi ɓe wopoyi Allah ƴettitimo ɓay sahi makko hewti ko ɗum si Allah wi yen andu kala moƴƴere heɓude neɗɗo ko Allah wawi ɗum jonnudemo kala kadi si tawi goɗɗo boni memi ɗum ittowomo ala wama yumsik kala ko heɓi neɗɗo e bone wala mursila lahu ala ittowo ɗum min mbaadi ɓawa makko sabu ko ɗum si ari e ko selli e hadise rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam kanko nelaɗo mo hewno waɗde oɗo du'aw allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u zal jaddi min kal jaddi allahumma ya Allah la mani'a haɗowo ala lima a'tayta ɗum ko okkuɗa ɗum ko okkata ko goɗɗo hala wawɗo haɗude ɗum he ko kaari lampimi ko kaari ko honno wiyete ko ndoti windi hiɓɓi waɗi e ley hayre o kanko haɗinmi yaajugol nelaɗo wi allahumma la mani'a lima a'tayta o rekonisi ɗum ɗon o wi Allah hay goto ala wawɗo hadde ko okkuɗa ko wala mu'tiya lima mana'ata ala wawɗo haɗude wawɗo okkude ko haɗuɗa kon miɗo faala voyage ude
kono mi anda ka mi suti ton ko honno waɗirte ndaaro fiyo laawol ngol fiyo walla ko honɗum mi hani wadde ɓe nama duwa ka yaltude e alarba ko ñanande ko naasande wiyete ko ñalɗi naasaɗi ɗiɗo sappo miɗo faala jombude ɓeynata jombu e juldandu nelaɗo ko aissata radiallahu anha o wi wo ko e juldandu nelaɗo jombimo ko ɗum juldandu nelaɗo naatide makko ɓeynama he juldandu jombatake si a jombimo wondata walla a rammay walla ɓe yetoma ndeɗo talata ko sakkitinde nde yatake e mum allah wi nelaɗo wi wala mu'tiya limama naata minani jomirawo gandal goto no ari e no waɗa hutuba juma allahu akbar o ari ka wolte fi sirku ɗon andi to yimɓe no majjina e hoore gandal no tampina woɓɓe o wi sirku ha o gayni o wi wallito koy almami hutuba juma wo sirku ko wallito koy o feƴƴi ɓeɗo ɓe o woni e waajade ka juma ɗo ɓeɗo ko ñanande honde yaltata e majjere wo sirku ko wallito koy wimana si wiyama bakan wol ɓay haray e suñankeɓe wiyay ɗum ɗon ko bone kanko wo ko wallitor koy oɗo noon hino faala allah wi wala mawti nelaɗo wi wala mawti yalimama naata si on tigui yahoyi kala ko heɓoy ka voyage makko ton goɗɗo wawata haɗude ɗum si wona allah wawata jonnoydemo toon kadi ko o heɓoyta kon sina ko allah jonnimo kon ɓeynama a il faut darangol lawol hino fewi de ƴetta mbuɗi ma ɗi ɗaɓɓuɗaɗi yaaha e landegol to ceerno mum jogui kum e cuurum huɗo si o watta to concol o arɗo darugol mo ɗon o kanko okkatamo tuuba par ce que o wifata o tafata o jolata o joltata o ƴawata himo jooɗi ɗon tum e leydi mum makko o ara wiya a miɗo ari ɗo yo daranan lawol ngol fi yawgol miɗo faala yawde amérique walla miɗo faala yawde e angola walla miɗo faala yawde e onno e états unis daranelan lawol ngol sino feewi koynama a awa ko yen ardisino ɗen toroɗen allah ɓayan daren si tawi en yi'ay ɓayan a yi'ata ar dara si o yi'ante neɗɗo mo annduɗa mbaykoji gite makko ɗi woni ka hoore yitere makko ɗo anda ko ɗi joni ko honno o wawata joɗorde yiya amérique o meeɗa yaade ton walla himaka nder cuurum makko emo ne'i gerto si ɗe waɗi hito ka ɓaawa suudu makko to ko yo yeetoma a noddi pay ko gonɗon daariya ko ɗe gertoɗe kokatan oɗo no wawi yeetade makko feƴƴata amérique walla sa yehi toon ko honɗum heɓoyta walla ko honno golliroyta kanko mo andi ɗum nelaɗo wi laamu o to yalimama na'ata ko allah haɗi kon a wawata heɓoyde ko wiyaɗa ko allah windanma heɓoye toon kon a wawata heɓude joni noon landoɗa oɗo o yeetoma o anda e wiya an a waɗi a andi lawol ngol mo falama voyage ude walla mo falama ƴettude walla mo falama sodde terrain walla mo falama sodde goɗɗum e nder ko ɓeeɗo majjinta yimɓe ɓen fof kon fof inna hino wawi wadde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e allahu subhanahu wa ta'ala no wallini règle ko honno ɗum gerdete istihara no woodi no gerdete ɗum no waɗi laabi ɗiɗi nelaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam ko jannayno sahabaɓen kon ha sahabaɓen reconnuisi wondema nulaɗo jannayno men ko honno men waɗirta istihara wona o jannirta men juulugol e janngol o jannira men qur'ana no ko noon o jannirayno men ɗum nelaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam sa falama wadde goɗɗum hunde hittundema juulu darɗe ɗiɗi sa gayni juulugol darɗe ɗen ɗiɗi fonta juuɗe ma ɗen suɓina allah yo suɓanoma e ko moƴƴi ko wonɗa e wadde kon allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka bi fadlika al azim innaka ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub in kana hadha al amru khayrun li fi dini wa ma'asi wa aqibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. كوني استخارة وديتك بمعنى كون ون استخارة كسوء سوبينكول سوبينا الله إكو ون أي ودكم يؤنيونا نكو مؤيمونكم Allah mi terke ma subano lang e hore gandal mangal ko mi fala wadde do subano lang ko moƴƴi kon wa astaqdiruka bi qudratika mi tororima manguma e kattanɗe ma hoddira nan ko moƴƴi kon e ɗum ɗo wa as'aluka min fadlika al azim mi torike ma e ɓural ma mawnugal ngal e ɓure ma ɓurɗe moƴƴude ɗen fa innaka taqdiru wala aqdiru ko an wawi hoddirde ko an jogui doole ko an wawi moƴƴude eɓɓude hunde min mi wawata eɓɓude on tigui reconnaissance anta taqdiru wala aqdir ɗum ko ɗum woni reconnaissance jippingol hoore mum yeeso Allah subhanahu wa taala Allah miɗo faala wadde hunde nde mi andade de mi joganaki ɗum gandal mi joganaki ɗum faamu wallan no faamirɗa ɗum eno jogorɗa kattanɗe mum non newnanami ko moƴƴata kon on tigui wowla inde hunde nde o faala wadde nden miɗo faala jombude miɗo faala suudude sodude suudu miɗo faala voyage de miɗo faala wadde ɗum ɗo suɓina Allah subhanahu wa taala innamo si tawi moƴƴere no ton newnanam si tawi moƴƴere no wodanimi ton e nder gurdam an ɗan e hoore diina an kan kala ko tawi yaada e gurdam moƴƴa yaada e diina kan no diina kan moƴƴira andu ɗum ɗon haray ko boni e hoore maɗa wiya yiltirawan noon kadi wiya mi suɓinima Allah suɓanolan e hoore mangu maɗa e faamu ma suɓanolan si tawi bonen no ton e nder ko ɗum woni e suɓade kon hara mi wawata yilta ɗum e an hara mi waɗali yilta haqqille on ɗen e ɗum ɗo alandike Allah ha a gayni hunde ɗimmere nden no heddi nde hanuɗa wadde hon ɗum landoɗa anduɓe ko honno voyagirte ɓen woɓe yaade ton ɓen ko honno ton yarete miɗo faala yaade Angola ko honto visa heɓoto ko honno visa heɓorta ko kaydiji honɗum mi duwa ɗaɓɓude woɓe yaade ton ɓen wana o ceernojo wonɗo ka ley cuuru mum mo meeɗa voyage de on ɗon anda ko honno passeport heɓota o anda ko honto visa heɓoto o anda ko jelu visa sodete o anda argent de poste o anda fi banque hay fus o meeɗa yaltude ka makko lando oɗo wuɓe yawde ɓen ko ɓen ɗon yettoma ko honno ton yarete si a falama yaade waɗu Dubai ko jelu e sodote ko honto yahete ko honto magasin ji marchandise kaarijo ko honto heɓoto parce que en andi wanoɗo Chine voyage ayɓe ton ɓen no woodi marchandise ji goɗɗi goo ɗiɓe andi ka sodete e région ji goɗɗi goo sa yahi tawi a anda ɗum a yahi région goɗɗo goo ko marchandise sifa kaarijo heɓoyto toon na sifa mo wonɗa e landa ɗum si a landaki oɗo ko honno yarta a landike oɗo jooɗiɗo e ley ko cuuru mum o sifanoma ɗum jon noon landoɗa ɓeɗo ɓe yeetoma si a waɗay ɗum ɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo watta ko ni préparoɗa o avion ɗo si o ƴettay oɗo ko oɗo biye ɓuuri wonde mon cher ko oɗo ɓuuri wonde seeruɗo ko ɓeɗo ɓuuri compagnie landoɗa sifama ɗon sa fami ɗum ɗon no yaha a waɗi istihara kono na natugol halwa naata e nder ɗuma wirdoɗum goɗɗo wirdoɓe yiyatama men wirdigue men yiɗawa ngol no feƴƴi yawa yaade janggo bimɓe Allahu akbar nelaɗo wi wala yanfa'u nafata sal jaddi jomirawo teddugal walla jon tinnare min kakama an ton Allah jaddu tinnare makko nden walla wakkilare makko nden kaari no ƴoƴi himo wakkili ɗum nafatamo ka makko nafatamo kama ton hay fus koko newnuɗa o ko ɗum newoto on tigui hoolora ɗum ɗo o anda ko ni o hani yarde ka o yarta ton si goɗɗum o heɓoyi ton alhamdulillah o yetta Allah si goɗɗum heɓoyimo ton o yetta Allah o muñño o anda ko Allah subhanahu wa taala waɗiri ni na argol wona ɗo seeɗa ron ka heɓude a ɗo satti joni a yiltu laawol ko Allah watta ko watta kon fof wa huwa alqahiru o kanko woni jomirawo doole woni fooluɗo fawqa ibadihi e hoore jiyaɓe makko ɓen o kanko waawi ɓe waawi gurdam maɓɓe ɗam waawi jonnude ɓe waawi piiji ɗin fof
huwa alladi ko kanko woni on khada'at lahu mo yankinani ɗum arriqabu daaɗe ɗen wa zallat e lisinɗini lahu wonande mo aljababiratu jomiraɓe doole ɓen fof kala ko jogii doole ƴuwanto Allah subhanahu wa ta'ala. wa anat lahu lwujuhu hino yankini geece muɗum jippintini yeeso makko kanko Allah. wa qahara kulla shay'in kanko woni fooluɗo kala hunde. wa danat lahu lkhala'iqu ko kanko no woni gaani makko kala tagore makko nden. wa tawada at lesinɗinani ne azamati jalalihi mawngu teddungal makko wa kabiriyahu toujours e teddungal makko wa azamatihi e mawngu makko ngu wa uluwihi e towgol makko ngol kanko Allah wa qudratihi e dowlugol makko walla jogagol mo feere ɓurtude al asiya e hoore piiji ɗin. oɗo woni Allah, ko o woni Allah, kala ko sifora ɗum ɗo haray oɗo hanaka rewede. wastakanat ɗiɗo piiji fof miskintinto wa tadaalat bayna yadayhi waalo yeeso makko. ɗum ɗon kadi fof no woni wa tahta qahrihi wa hukmihi hino e ley e doole makko ɗen e ñaawore makko nden. wa huwa alhakimu ko kanko woni ñeñƴuɗo ñaawowo waɗowo hunde nden kande hani wonde ɗon fi jami afalihi e dendangal golleji ɗi onti gollata. kala ko goɗɗo watta ko Allah wawi mo tindinde ɗum no warra. ko kanko andi hunde nden kala kade watte. ko ɗum si tawi Allahu subhanahu wa ta'ala wi'i yo goɗɗo rewmo juulu waɓutuji ɗin jowi aha ton jina e landagol ko sabu honɗum juulante mo juuli ko honɗum o mari walla ko honɗum. Allah wi to wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. rewmo tum fadoɗa joddi makko ndi anda ko o yamirma ko no wodi ko o yamirirma résultat golle ma nen ko kanko tum wawma yoɓude de ake ko kanko yamirma na argol ɗaɓɓugol e teke teke no inna no ngal ɗo dewal waɗama simi waɗi ngal ko sabu honɗum mi waɗirani ngal te o andugol dewal ngal ko honno warrete e waɗowo ngal ko honno o duwa ɗoftorde Allah hatta ɗum araya malama. alkhabir humpitiɗo bi mawadi el asiyai wa mahalliha nokku piiji ɗin ka woni e nokku kadi deeƴi. fala yu'ti Allah jonnata hay fus illa man yastahiqu si wona on handuɗo e ko jonnata kon. kala ko adda jonni goɗɗo yo andu ko ɗum yo neɗɗo on andu ko ɗum o handi ko ɗum hananimo. fi goɗɗo heɓi 1 milliard wata wi wattinmi kaari. si goɗɗo woni baaso a jamais yawi yo Allah wattam baaso sabu kaari wano kaari ko ɓural ngal tum on tigi ɗumannoto. hanelaɗo sallallahu alaihi wasallam janni ko honɗum haasida ko hongu watte ko si tawi goɗɗo hino jogii jawdi himo dépensude ndi e laawol Allah himo ɗaɓɓiridi no moƴƴiri on ɗon haasagol ɗum hino moƴƴi. goɗɗo no jogii gandal l'islam Allah no newi nanimo toro haasagol on ɗon no moƴƴi. walla gollowo golleji moƴƴi jogiiɗo jikku moƴƴo haasagol on ɗon no moƴƴi. haasagol ngol noon ko honno ngol warrete wona no haasidiyagal bongal ngal wona e waɗirede noon. ko woni haasidi bonɗo on ko yiɗugol hettugol hunde wonde e jungo goɗɗo walla yo hunde nde o jogii nde yo nde bonu hay si tawi on tigi hennata ko kañum. ɗum ɗon ko haasidiyagal ñiñangal haasidiyagal newnangal ngal sifiɗen jogiinde ngal tuyale tati ɗa ko yo Allah newnane no waɗira sifa no o waɗirta noon. haray ngal ɗon haasidiyagal ko ngal wiyete ko jembam. goɗɗo no jogiti mawɓe mum moƴƴa toro Allah yo Allah newnane wa awa makko an kadi jogitoɗa mawɓe moƴƴa. himo juula moƴƴa himo golla e diina ko moƴƴi toro Allah yo Allah newnane yo waɗu wana noon. ko ɗum ɗon woni jemban ɗan ɗan ko ɗum woni haasidiyagal ngal duwa ngal on tigi duwa ƴettude ngal. sabu ko ɗum si oɗo ceernojo o wi
fala yu'ti illa man yastahiqu hay hunde jonnataake si wona handuɗo e mayre wala yamna'u illa man yastahiqu hunde ɗawataake goɗɗo si wona haramo hana ɗaweede ɗo noon ka o wi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala landi ko honɗum e hunde ɓuri manude seede o wi ko Allah huwal alimu kanko woni anduɗo bima ji'tukum bihi yeeto ɓe nulaaɗo ko Allah ɓuri andude ɗum ko addanmi on e nelal wama antum qa'iluna li e ko honɗum jaaboto ɗon mi e ngal nelal ngal Allah neɗinmi Allah ko kañum ɓuri andude ɗum si on ari on wiiɗo minen ko men julɓe men gollira e dina kam men jaɓi ko wiiɗa kon men jaɓi min ɗoftike faamude annulaaɗo walla an julɗo wonɗo yettinde on e nder ko ɓe wonma e jaabade ko si ɓe saliwo si ɓe jaɓiwo si ɓe waɗi naafiqiyagal wo andu ko Allah ɓuri andude ɗum ko ɓe woni e wolde kon sabu faamu tun an ko jogiɗa ko mission goto pet ko hunde wotere woni nelal magal wa uhiya ilayya hada alqur'anu li undira bikum bihi wa man balam huwa nadirun qur'ana ko hulɓinojum neɗɗo hulowo Allah e ko hulɓinojum li kulli man balagahu wonande kala mo qur'ana on yettoyi e muɗum sabu andu wama ala rasuli illa al balagh ala ko fawi masi wona yettingol sabu nelaɗo arno ha e goɗɗo goo satti e makko ko yimɓe heferaɓe woni e yeddudemo kon himo andi le pelletti ko goonga ko Allah nelimo ko woni wolande ɓe kon ko goonga ko nafoore maɓɓe kadi ko ɓe woni e yeddude kon yiɗugol mo yoɓe jaɓu yoɓe yiw e niwre nde ɓe woni nde ɗum tampinimo ha Allah yewtimo yewtereji ɓuri oyni he komin fewnatamo mi faalawo komin jaɓintamo mi faalawo ha Allah addi ayeje ɗiɗi nder Qur'anu Karim tawi ngala ayawal ko nulaaɗo o sappi e mum ngala ayawal o andini nulaaɗo ko kanko wawi wadde ɗum ɗo nulaaɗo wawata ɗum honɗum woni ɗen ayeje ɗiɗi ɓay satti e nulaaɗo o wi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha faamu a wawata fewnude mo faalaɗa o heɓu haqqille maɗen faama wonde makko mo Allah yiɗi wo o fewnata yawonda ɗo e ɓiɗɗo ma walla ɓeygu ma walla musidɗo ma wowlana on tigi ha o nana o faama kono watta si Allah muyanamo pewal o fewata sina ɗum Abu Talib no o tamborno nulaɗo no no o wakkilorno gollugol diina kan no e no o wakkilorno tambagol nulaɗo o hiri tanelaɗo waɗe bone ha o waɗa ambargol duuɓi tati e nder Makka ha ɓe ñaami haako ɗum ɗon wonayno sababe oɗo Abu Talib o naata l'islam kono Allah wi hewata tampin hoore ma la tahdi man ahbabta a wawata fewnude mo faalaɗa o hollugol mo ɗum ɗo ko goonga o jokka yawawi hollude mo kono a wawata fewnude mo ko min jogii ɗum ɗon komin andi ko hombo gollata ko moƴƴi komin andi ko hombo gollata ko boni komin suɓoto ɗum o wi to nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam innaka la tahdi ila siratul mustaqim oɗo hidaya ko honɗum woni innaka la turshidi ila siratul mustaqim aw la turshadi koya tindi pewal ngal goɗɗo wawi fewnude ɓiɗɗo mum walla ɓeygu mum walla ɗuma koya tindi on tigi wiya Allah wi'i ko ɗum ɗo woni ko moƴƴi kon ko ni warrete ko ɗum ɗo tum marɗa feere mum jaɓingol mo walla gollingol mo ko wonɗa e wiide kon a wawa ko Allah subhanahu wa ta'ala jogii ɗum ɗon nelaɗo tindinay honno juulirte ko honno jikku moƴƴu heɓirte ko honno goɗɗo wondirta e ɓe hoddi ko honno goɗɗo gertata e piiji ɗin fof e gurdam makko ko honno ɗaɓɓirta jawdi ko honno financirta ɗum ɗon ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tindini en ɗum faamen ɗo kadi e jaka e wiyeyɓe kañum ko ɓur'ana to janggata ɓe falji sabu Allah irritike rekonisi yamiri andini en wondema
ko tindinta ko honno Allah rewrete ko nulaaɗo mo wi'i noon kañum ko qur'ana on tun a jangay qur'ana no woodi piiji ɗi a yiyata ɗum farillaji julde Allah addi ɗum e qur'ana piiji e nayi Allah wowli e qur'ana no wiyete salligi ko piiji nayi kono noon ko honno oɗo salligi warrete ko neɗa ɗo tindini sa joɗike ko ni ɓannirta ndiyan ɗan ko ni watta ko ni watta ko ni watta qur'ana on tun yonata e rewgol Allah ngol il faut nelaɗo sendidirana en o felsitana en qur'ana ko ɗum waɗi ko waɗɗi kala julɗo jomirawo gandal walla jogiiɗo responsabilité e yimɓe ko yettingol ko Allah nelimo kon hay hunde goɗɗum ngo wawa ɓuri ɗum ko ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah yamiri ɗum yamirore nden tuggi e nulaɗo tawi hide huuɓiti mofte makko ɗen fof Allah wi noon waman yakfur bihi kala on yedduɗo nde ɗo deftere e suratu Hud minal ahadabi immorde e feddeji ɗin fannaru yo on tigi anduma e ko yiite ngemma o eduhu woni fodore makko par ce que laaɓi poyi hay hunde ala ko heddi yewtaka ka nder Qur'an kala jaɓuɗo yo andu o malama kala saliɗo yo on tigi humpito anda ko yimɓe yiite o jeeyi Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum o wi ɗo yo nelaɗo lando ɓe mushrikinaɓe ko honno ɓe rewinta allaji goɗɗi goɓe accamo walla ko honɗum est ce que hiɓe seeditinde ɗin allaji tagete qul wi innama huwa ilahu wahid wa annani bari'un mimma tushrikun summa qala ta'ala on tumati Allah daali mukhbiran ko humpitiɗo walla himo yeeto e nulaɗo an ahlil kitabi e yimɓe defte ɗen o wi annahum no kamɓe wondema ya'rifuna e ɓe andi hada alladi oɗo arɗo hada alladi oɗo ji'itamo arɗoɓe walla ɗum ko ari ɓe bihi e muɗum kama ya'rifuna wano ɓe andiri abunahum ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe andiri nulaɗo wano ɓe andiri ɓiɓɓe maɓɓe ɓen sabu e wano injil nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam toon ko baru kalil wiyeteno e langue hébreu e sen yi e suratu oɗo sotu saf Allah ko wi ɗon ko nabillahi Isa wino min mi iway ɗo goɗɗo aroya e ɓaawo am wiyeteɗo Ahmad o sifi ha ɓeɗo andi wondema oɗo ko neleteɗo ɓe watti mantorgol kamɓe yahuduɓe ɓe wonnoɓe Madina ɓe inna neɓata nelaɗo mo Allah nelata on ara ɓe mokko walla ɓe wuwla yeeso leñol wiyetegol hajiraji e haws piiraynoɓe Makka Madina Munawwara arabu ɓen ɓe inna si on ari min wallidiray e makko min yaltinayi on ka saare ɗo min haɓay on min wallidiray on ɗon nelaɗo kono nde o ari ɓay jaka tawi hiɓe andimo kono tawi na e maɓɓe ɓe yalti koyeɓe ɓe kambanaynoɓe ɓe wino ala gandal ɓen ɓe yiltiti ɓe añimo ɓe yeddimo sabu tawde wona e maɓɓe e leño maɓɓe ngol o jeeya ɗum ɗon noon Allah subhanahu wa ta'ala wi wondema kanko andi ka watta nelal makko ngal ko hombo nelata hay goto anda ɗum o suɓinta ɗum hay goto o landata ko hay goto ko ɗum si tawi ko kanko woni foluɗo e piiji ɗin fof sabu fa inna rusula nelaɓe ɓen kullahum kala maɓɓe basharuɓe weltiniri bi wujudi e woodede Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa bi ba'thihi e nelegol mo wa sifati e sifaji makko ɗin wa baladihi e leydi makko ndi o jibintedi wa muhajirihi e ferugol makko iwgol e leydi ndi o jibinani yaha nokku goo wa sifati ummatihi e sifa mofte makko ɗin annaba ɓen feƴƴinoɓen fof ɓe sifike ɗum ɗo ɓe sifanike mofteji maɓɓe ɗin ko honno noon oɗo ardata ɓeɗo yedda Allah wi watta ɗum maapine ɓeɗo hino andunoma wano ɓe andiri maɓɓen noon sabu annaba maɓɓe sifanike ɓenulaɓe wowlaniɓe ɗum ha laaɓi poysi nelana ko ɗum waɗi o yewtoyo yayeji goɗɗe goo yeeso ga wondema andu do si tawi ɓe yeddima
wana amɓe woni e yeddude par ce que hiɓe andunoma ado a arde e kadi ado a nelede ɓe tuumiranoma fenade hiɓe andi ko a holniɗo andi si ɓe tawi ɓe yeddima tun na amɓe woni e yeddude ko ayeje ɗe Allah yettine maɓɓe ɗen ko ɓen ɓe sali ko ɗum ɓe woni e yeddude arayna am deeƴim ɓernde ma nden walihada qala ba'dahu ko ɗum si Allah waɗi o wi e ɓaawo ɗum alladina khasiru anfusahum ɓen ɓe annduɗa ɓe peddini fittal maɓɓe ɗin khasiru ɓe perdi kullal khasarati e kala perdi saliɓe diina kan salimaɓen tawi hiɓe anduma ɓeɗo façon kala no goɗɗo sooyirta ɓe sooyugol ka aduna ronka jaɓude ko andi sooyaka laakara naata yiite luttange hara wawatange yaltude tun sabu mawnintinare nden ɓeɗo ko hattirde perdi ɓe perdi Allah wi fam kamɓe la yuminuna ɓe gomɗintama fes ko wowluɗa o ko wakkiliɗa o faamu ɓeɗo gomɗintama ɓe gomɗinta be hadal amri nde ɗo yamirore aljaliyi laaɓude azzahiri feeñude alladi nden bassarat bihi l ambiya'u nde annabaɓe weltinirno adama faamuɓe ɓe gomɗinta ɗum few e hoore ko laaɓi ko fof wa nawwahat bihi ɓe ewi ɗum ɓe wowli qadima zamanu e zamanu ɓooyuɗo wa hadisihi e zamanu ɓattiɗo faamuɓe ɗo ɓe gomɗinta Allah wi wa man azlamu mimman iftara ala llahi kadiban aw kaddaba bi ayati la azlama ala toñuɗo ha hewtiti mimman taqawwala o wowluɗo ala llahi e Allah fadda a o nodditi anna allaha wondema Allah arsalahu nelimo ala toñuɗo foti ha hewti oɗo neɗɗo jooɗo ñamowo yara takkitoyo yeetoma kañum no wawi arsukude no wawi katude sifa ko Allah katata sifa ko Allah arsikata oɗo fenade makko nden ala kade ala fo fenuɗo ha hewti oɗo ala wawuɗo fenude ha hewti fenade neɗɗo mo anduɗa o jooɗike himo andi fellet Allah nelamo Allah immina e makko malaikajo hay goto yo yettin wondema kanko nelaɗo o ara winnama kanko nulaɗo wona musailamatul kazzab wowlirno Allah wi hay goto ala fotiɗo toñude walla foti fenade ha hewti oɗo walam yakun arsalahu hara o laataki ko nelaɗo Allah thumma la azlam on tumati ala fotiɗo toñude mimman kazzaba on fennuɗo bi ayatillahi mandeji Allah ɗin ɗi o waɗi ɗin ɗi o yewti ɗi o holli en ɗin wa hujajihi e dalilaji makko ɗi o holli en ɗin wa barahinihi e dalilaji makko toujours wa dalailihi e tindinale makko wonde makko o woodaɗo kala yedduɗo ɗum ɗo hay goto ala foɗɗo toñude wawoɗo innahu siko woni Allah wi'i tabiti ha ko wawata iwde la yuflihu malatake adzalimuna toñoɓe ɓen toñoɓe toñiroɓe ni felluto yananeɗa wondema ɓeɗo ɓe malatake fes pake ala wowɗo wonde bone waɗɗo waɗowo bone walla waɗɗo bone ha hewtiɓe la yuflihu malatake hada oɗo wala hada oɗo lal muftari wona fefindiɗo baki goɗɗum e Allah eɓɓi ɗum ɗon ko rewete ɗum takkide e Allah oɗo fifidare makko nden ko nde mawni ko ala goɗɗo o boniraɗo ha hewti oɗo saabu oɗo feama o malatake walal mukadibu wona on fennuɗo kadi ayeji Allah ɗen on ɗon kadi hay goto ala toñuɗo ha hewtima ko ɗum ɗo woni famɗen ko ɓe addi ɗo e ɗeɗo ayaji yahen ka ayaji Qur'an aya e 32 Allah wi wa yawma ñande nahsuruhum min moɓoytaɓe kamɓe ɓiɓɓe adama ɓe sirkuɓe wonɓe rewde Allah rewide Allah e goɗɗum walla rewa sanamuji ɗin inna ko ɗin ɗon woni reweteɗi ɗin yawma nasuru ñande men moɓeɓe jami'an ɓe dendagal ɓe fop summa on tuma naqulu men wi'ana lilladina ɓen ashraku sirkuɓe hawtidirɓe Allah e goɗɗum ka dewal Allah wi'ana ɓe ayna ko hon to woni surakaukum hawtidiɗi moɗon ɗi rewayno ɗon alladina ɗin kuntum ɗi laatino ɗon
tasumuna hiɗon aaƴo hiɗon wiya ɗiɗo ko reweteɗi ko honto ɗiɗo woni addeɗi mi yi'a tuma goɗɗo ari wujji walla tooñi goɗɗo ko kañum wujji inna kañum wujjaali police walla gendarme nangamo ka quartier addamo ka lanɗon walla ka tribunal hino ñaawowo on oɗo hino andi ko hombo wujji himo andi ko honɗum wujja hino jeyɗo on ara ɗon landeɗa ko honto ko wujjunoɗa kon ko hombo wujji wiyawana an a wujja andi ko ɗum ɗo ko ni wonirnoɗa oɗo ko wujja kon wo wujjaɗon wo wujjuɗon wo anduɗo ko honɗum wujja e ko honno wujjira kon wo hiɓe ɗon fenade wawata marsude ɗon nde ñande Allah wi mo rewi goɗɗum ha aroyi tawi mo ñande yawmal qiyamati o inna ko ɗum ɗo mi rewayno walla ko oɗo reweteɗon hino ɗum ɗo hanaɗo rewede on hino ɗo rewɗo on no ɗo ɗiɗo fof tati non walla nayi non tumbidire golle no ɗon nde ñande Allah landoɓe ko honto ko rewayno ɗon woni ko sabu honɗum rewayno ɗon ɗiɗo piiji tumma on tuma Allah wi si tawi ɓe jaabike ma awa si tawi ɓe jaabaki kaɓe landoyteɗen lam takun laatatako jaabawol maɓɓe ngol lam takun laatatako fitnatuhum jaabawol maɓɓe ngol nden ñande oɗo fitna oɗo ko jawabu as-su'al wiyete oɗo ko jaabawol wiyete wona fitna wona jarbiye bimana awa jaabawol jarribede ko seytane jarribinoɓe aduna kon wawata wonde nden ñande illa si wona an qaalu nde ɓe wiyata wallahi min wondirima an Allah wallahi min wondiri Allah rabbina joomi amen ma kunna min laatanoki mushrikina firtawo Allah subhanahu wa ta'ala hasorno yewtirtan eno addirta kumguɗi ɗin e famamuyeji ɗin noon sa taskita ɗum a taway ɗum ino waali sifa muɗum ala walla goɗɗo go wawata yewtude sifa muɗum o wi oɗo ko winonen nane ko ɓe jaabino ɓawato wondema ko goɗɗo wowlata e ko miijoto e ko no gollirta ko Allah no andi ada o wadde walla o wowlude walla o jaabade ndaare ɗo ko Allah jaabi o wi ala ko wawoyta wonde e jaabaji maɓɓe ɗe ñande yawmal qiyamati si Allah noddoyiɓe landitike ɓe koɓe rewata ko ala ko ɓe wawi jaabade to si wona wiwgol min wondirima an Allah wondema menen min sirkata ɓe ma yaltawde ɗum ɗo koye gandal Allah subhanahu wa ta'ala ngal o humpiti en awa ɗo kala golluɗo sifa ɗe ɗo golle walla jokki sifa ɗum ɗo ko ɗum ɗo de o jaaboyto o ala ko wowlo yasina ɗum ɗo Allah wi unzur ndaaru ya Muhammad kayfa ko honno kadabu ɓe fenirta ɓe feniri ala anfusihim e wori pittaji maɓɓe ɗin ɓe rewa ha ɓe gayna Allah landoɓe honto ko rewayno ɗon kon kon ɗum rewinan ɗum ɗo ɓeyna no min wondirima Allah min rewatano ɗum ɗo kala ka yiɗa ɓurɗo neɗɗo ɓurɗo wawde fenade ko neɗɗo ka yiɗa ɗum wonno huɗo takko billahi wallahi wondiri Allah waɗi ɗum ɗo ɗum ɗo ayi fenowo ayiwata sifa oɗo sabu ɓe ɗo ko ɗum ko ɓay fenade maɓɓe nden no mawdi ko ɗum si ɓe wonda arale ɓe andi ɓe golli Allah le nde ñande o fermay hunduko ko ɓay tagaɗo no ɗuuɗi yeddugol o ɗuman noon wa tashhadu alayhim arjuluhum wa aydihim ko honno wiyete bimana aya on no o wiri non wondema Allah fermay hunduko ko ɓayal neɗɗo no wawi falsifide haala wowla fenane Allah ferma hunduko kon jungo ngon seedito ko on ɗum jogi noon gite ɗen seedito ko on ɗum daaruno nowru ndun seedito ko on ɗum heɗitino koyngal ngal fillo ko honto yahuno ha ɗeyna ene oɗon ɗiɗo piiji fof on falama tampinde en ko honɗum wowlan ɗon seetti ɗon komi waɗayno kon ko waɗayno ɗen komi waddayno e moɗon kon e mambourji ɓandu on tigi ɗum inna ko wowlinowo kala hunde on wowlini men min wawata suuɗade
on tigi noon wiye yo wowlu awa addu ko rewaynoɗa kon on tigi kañum ɓayno satti hunduko ko Allah wi to e honno wiyete Fir'auna ko Nabiullahi Musa arno e aje makko ɗen ɓayo addi ko Allah wi wa jahadu bihi wastayqanatha anfusuhum nde o addannoɓe dalilaji ɗin tawi hiɗi laaɓi pos ɓe yeddiri ɗum kundule ɗen wondema minen andi ɗum ɗo ko fenade wona gonga a wajoto ɗo goɗɗo wolana on tigi na ɗum ɗo hanaka waɗede ko ni hana warrede ko ni hana warrede kanden fittandu ga on tigi reconise wondema ko ɗum ɗo woni gonga o jooɗo seeɗa o yiila hoore nden o miijito nanno ɗum wona gonga ɗuɗɗa ko wona gonga wona noon hana warrede ko ni ko ɗum si tawi Abu Jahal e Abu Sufyana ɓe arayno kanulaɗo sallallahu alih wa sallam e groupe sahabaɓe buy ɓe arayno ɓe heƴito ko nulaɗo janggayno Qur'ana jemma kon ha gasa si weeti bimɓe ɓe fotta yaka darul nadwa maɓɓe ɓe fotta ɓe ɗumannoɓe jooɗo ene hayto ina ko nulaɗo janggayno kon ko o min mi yahano walla ñande goo Abu Sufyana e Abu Jahal ɓe yehi heɗitoy ton ha tumbere jamma ɓe molto noon ɓay hewti ka wetta mo beyi hootu waloyo ɓe ari ɓe fotti Abu Jahal inni ene Abu Sufyana ko to yawɗa woni han kadi ko to yanoɗa tawi ɓe ɗiɗo noon hiɓe andimoɓe maɓɓe no rewnuno lawol yawgol heɗitoyo nulaɗo ɓe fankiri noon ɓe yehi waɗi ɗum 1 fois 2 fois 3 fois ñande ɓe fotti o mo be maɓɓe landoya ena wata yahita toon hannde kadi nani o adda ko mi yaytatako toon janngo kadi ɓe yaha faɗi jam kadi ɓe yaha ko ɓeeɗo noon jooɗi wi'i ka daaro naduwa maɓɓe ɓe miijiti ha sen daari e suratu mi sikki ko insan leyto suratu mudassir innahu fakkara wa qaddara kono wino continue fa qutila kayfa qaddar summa abasa wa basar summa adbara wastakbara wa qala in hadha illa sihrun yusar tawi ɓe landika mo ɓe inni mo ene ko nulaɗo ɓay ɓe nernomo ka nulaɗo yo yaw hettoyo ko nulaɗo wolta ko wara o yeytoɓe résultat o yahi o heɗi koye ha gayno ari o inni ɓe inni mo ko honno yiyoyɗa ko nulaɗo wi kon o wi wo mi yi'ali haala welka haala yuɓɓika haala goonga ha gila mi taga sifa komi nani nulaɗo no Muhammadu no wowla Abu Jahal inni an min imminama yaha yaw hiɗitoyoɗamo ara nulaɗo bilɗike ma e haalaji makko ɗin on tumati o jooɗi summa fakkara o miijiti ha wa qaddara o eɓɓi ko honno fenirta summa abasa o ñirɓini yeeso makko ngo summa adbara on tumati o yilti o uggini wastakbara mawnintinare nden soomi ka nder fittanu makko seytane soomi e makko faqala in hada illa sihrun yusar komi wolno kon ko fenande o ko tiddiyananɓe to wolayno ko ɗum si Allah wi ɗo unzuru kayfa kadabu ala anfusihim ko honno ɓe fenirta e hoore mum on tigi wola gonga ha gayna yilti tawi ana ɗum mi wi o wiya kanko ko mawɗo ko ɓeɗo noon wolorano makka no woodi ga e nokkeli ko sifa ɓe marɗen koy ko sifa ɓe marɗen ɗum wi no heewi e hakkude julɓe keferagu wona e leñol ko golle kala yedduɗo Qur'an yeddi sunnanu laaɗo sallallahu alaihi wa sallam haray ko sifa ni o jogori jikku makko on minen meɗen faami ɗum ko gonga kono noon ɗum wawatake gollirede ɗo awayi hino sifaji maɓɓe ɗi ɓeɗo ɓe yahi ɓe yewto ɓe yaha ɓe heɗitoyo ha ɓe gayna ɓe ara ɓe ɗumanno ko ɗum si Allah wi to on tigi heɗoto ha gayna o faama ka nder fittano kono hunduko kon yedda kañum e golle ɗe nde tawno Allah ko nangitirta goɗɗo ko acte mo waɗi on golle ɗen par ce que Allah ko kañum tagi neɗɗo tagi miijo makko ngon tagi golle ɗe o gollata ɗen tagi résultat golle ko gollata ko ɗiɗo fof ko Allah waɗi o tagi neɗɗo o tagi golle ɗen o tagi e résultat golle ɗen si on tigi waɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗon heɓata nula on tigi ko ɗon tawi ɗum ɗon no waali
ko Allah nangitirta goɗɗo wo ko hunde wotere pet ko golle ɗe o waɗi ɗen wiwgol mi yeddi walla waɗa bone waɗugol zina am ko ɗum ɗo tun Allah nangitirta on tigi sen daari e misal si goɗɗo no wadde zina walla tagi o debbo tagi mo kanko gorko tagi maniyu gorko on e debbo o kanko tagata ɓiɗɗo on si gorko on si neɗɗo on waɗi zina am haray ɗo golle on tigi ɗon ko on ɗum Allah nangitirta mo ko posugol acte on pet argol waɗa hunde nden rendugol e on tigi ƴetta maniyu mum on waɗa maniyu debbo ko ɗum ɗo tun Allah nangitirta mo ko heddi ko golle Allah joni noon ɗum ɗo ko ɗum duwaɗen évitude ko ɗum duwaɗen wattande yiɗa anden ko honɗum golleten nden hiya golla golle an haqqille maɗen no miijoya waɗu ko boni kono waɗu gongol jogito hoorema anda jomirawo subhanahu wa taala mo reenuma nden hiya gollay mo andi ko gonda golluɗo on tigi rento hara o yeddirali mawnintinaro ko ɗum si Allah wi ɗo unzur ndaru kayfa ko honno kadabuɓe feniri ala anfusihim e hoore maɓɓe ɓe inni e ɓe sirkanano Allah Allah wi wa dalla majja walla majji anhum e maɓɓe ma kanu ɗum ko ɓe laatino yaftaruna hiɓe fefi do rewa ko aduna majja fes hara ɓe yiyata ɗum hande kadi majjiraɓe ko haqqille maɓɓe Allah wi wa minhum noye maɓɓe kamɓe ɓeeɗo sirkoɓe man yastamiu ilayka ummo hino heɗo ara heɗo ma noye maɓɓe kamɓe heferaɓe rewayɓe sanamuji ɓe arayɓe heɗitoma no jeeya e julɓe arayɓe heɗito waaju ha gayna kono Allah wi wa ja'alna min waɗi ala qulubihim e ɓerɗe maɓɓe ɗen akinnatan kiɓɓoɗe imana on baaluji an yafqahuhu fiita ɓe faamu ko jangatake eko wajatoɗa kon eko wolta kon wa fi adanihim min waɗi ka noppi maɓɓe waqran dompe bimana kon ɗum woni ɗum wa jalna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu min waɗi kiɓɓoɗe ka ɓerde maɓɓe haysi ɓe nani walla ɓe faami kono min jaɓinaali ɓe faamugol gollirgol ɗum goɗɗo no nana ha gayna o faama kono Allah salo yo o heɓu capacité gollugol haray o faami kono faamugol fewani wono wirnoɗen ɗo nane ni goɗɗo yiyatama kañum e waɗugol zina walla wujjugol ko pina gollowo e banque walla golla e société o jokke himo yoɓeede walla himo golludude goɗɗo himo andi himo yoɓeede kono o inna o eɓɓa so wujjaali haray o waɗaali pinal ko ɗon woni ɓe mana pinal makko ngal haray ko piltugol patron on ñaama jawdi o ya ndin haray ɗon ɗon o waɗi pinal iya goɗɗo ɗo no ara ñawlo fewno kaw ñawlotoɗon himo andi o ala o waalo ka leydi gam tori kama wallan ɗo wallan ha jam o ha o hunto ɗumanno o ñawlo ha o gayna o yaha o holloya pinal hongal dartoyagol oɗo mo ñawli o inna si mi yoɓata ko mi ñawli mako si a faalani yahay ko falɗa o yahon toon tawa pinal makko ngal ko yoɓoygol avocat walla yoɓa goɗɗum go fiino o tampinira oɗo o hollamo kanko himo anda o yiyatama min mi yoɓatama si mi hollete min miɗo fini wona ko sikkatami kon a waalike a ñawlike ha a gayni ko pinal wonma e hollude wata yoɓo oɗo ɓeyetoma kanko mo fini mo andidira mo anda o hollete kanko o wawata o joɓatama o famina kanko mo fini ko ɗum si Allah wi o fiɓay ɓerɗe maɓɓe ɗen hara ɓe famata ko ɓe yewte kon walla ko ɓe hani wadde kon ɗo fi adani waqra si ɓe wowlanama gonga ɓe nanta fes ko yo takko ka nowru yalta koɗo ɓe gollirta ɓe famata ko hana waɗede Allah wi wa yiyaɗo si ɓe yii kadi kulla ayatin kala mane la yuminu biha ɓe gomɗintaɗum la yuminu biha ɓe gomɗintamande ko ɓe yiyata ko ha heferaɓe makka ɓen ɓe wino si tawi nelaɗo ko wowlata kon ko gonga toro Allah ma on yo jippinkaje hoore amen
ñande kaaƴe ɗen jippi nden ñande haray naa fii innugol ndaari walla bimbine ñande ko honno warrata na ɗum mijete nde ñande nde Allah subhanahu wa taala ko sifani en koye fi nabilay Lut nde yimɓe makko ɓen wiino minen min gomɗintama si wona ara ñalorma keɗɗam toroɗa Allah ma o yaltinana min e nde hayre ɗo nde ramana goɗɗe goode e nde hayre ɗo o yaltinana men ɗo ngeloba e ɓiɗɗo mum o min yi'a on tuma tara min andi ko gonga wiɗa si ɗum ɗon woni min gomɗinte ko andirten wondema hay aya ari ɗum nafata goɗɗo nabilay Lutu inni si Allah yaltini ngeloba man no woodi ko ka woynu ɗo mba yara e mbaɗu man nabilay Salih afwan si mba yalti woodoyay alamande si on yeddide e haray Allah halkay on ɓeyni no yo artu Allah subhanahu wa taala yaltini ngeloba man e ɓiɗɗo mum ɓe yii ɓeyni ɗum ɗo de ko gonga ɓe yiltiɓe muni to ɗum ɗo oɗo tampinayi en ɓe continue noon Allah waɗi alamande fii andingol ɓe aya landatake Allah yo addu ko ɗum si tawi nelaɗo sallallahu alih wa sallam nde hayferaɓe landi noon nulaɗo yo yeeto Allah yo Allah jippin kaaƴe o wino Allah ta jippin ɗum par ce que sa jippini si ɓe yeddi a halkayɓe accuɗon hay sa jippinala ɗum woni tawi nelaɗo sallallahu alih wa sallam tori Allah to Allah halka mo mofte makko ɗen jumla goto waɗo harkilno ɓeɗani ko ɗin alamandeji nelaɗo sallah sallam tori Allah ta Allah addu ɓeɗo nde ɓe jogiti ɗum ngelema mban ari ɓe torike mba ari ɓe yeddi mba kaba hanuno yarde ɗon ɓeynino mba hana yarde ɓe jooɗi ɓe yeddodiri woɓɓe inni acce makko ngelo bala woɓɓe inni accata woɓɓe ɗumani ɓerdumati ɓe ɓurɗo maɓɓe bonde on ari wari mba na halkara wonannoɓe ko ɗum si tawi aya landatake Allah si o addi wona ko yeddete ndaare yimɓe nabila Isa ɓen nde ɓe landino yo Allah addamɓe la'al ɓe ñaama Allah wi mi adday ngal kono ngal jogii condition ji ɗiɗi on ñaamay ko won tokko wona yon ƴettu waɗon ka posuji mon suuɗon wona yon maru fii janngo ko yo ñaamu biru ko landi ɗon ko ñaamon haa haaron acci toon taɓan ngal wodday ko heddi ko wona waɗugol sifa ko goɗɗo goo wanno o ari ka ɓeya no waɗi on no wiyete no waɗi kile ɓe hirsi nagge e ɓe waɗi tewu ñamaɗo ha on andi si kile waɗama ñamete 10 heures walla e 11 heures gondi lutta walla ha fana on ñaame kadi joni noon si ñamama ɗon mo ɓe koye hootu mo ɓe koye wakko keriw mum ko tum hoota aray ko yo goɗɗo naɓor kadi ma hana naɓorde oɗo ari o ñaami ha bimbi ñalorma ɓay heddeyke o ñaami yimɓe ɓe fuɗɗi hootude o towdi delokke makko ɓay o yi tew o wayi yiwgol tew o tow o ɗumanni o ƴetti gumpal ngal o wancini ka ɓe yayni kawan kon wonno waɗa o ina mi naɓoray ɗum ɗo o jogitiɗo ha o gayni tawi gongal no heddiɗa reedu ndun heewi ko waɗaka dolokke ɗo kon dolokke on heewi ala ko waɗe nokku goo o tawi ɗum ɗo welali mo o wangalanni ɓenni a kono woni oyni wonde aru miɗo ɗumanni ɗo mi wayri yiwde ñamete joni mi yii ɗum ɗo miɗo mi accay ɗum ɗo mi yaha janggo mi heɓoyta ɓenni ko sabu a ñaami a haari a ƴetti a mari koko heddi ɗon ko wonma wullinde o wi ko sifa ɗum ɗo ɓeɗo wanno ɓe meeɗa yiwde ñamete yo aljanna Allah wi'i wondema wo si tawi mi jippini taɓal ngal faala ɗum alama nde yongal wona yon marude ñamete mo a meeɗa yiide mo a meeɗa nande fi mum welugol ñametemo Allah prépari iwɗo kadi aɗa jannaji si tagaɗo yi ɗum kawre leydi ɗo o wakkiloto wiwgol o ñamay seeɗa wacca ɗum aɗon yaha janggo anda si artay o yiwo min probléme amon ko ɗum si o ñaami ko yo accitiya wona yo hay goto makko ɓe ari ɓe ñaami ha ɓe a watti wargol ka jiifaji ɗo woɓe ƴetti mari suuɗi Allah wi o ɓayno on waɗi ɗum
mi hollay on goɗɗum on waɗi komi yamirno on tan waɗu ɓayɓe gayni la'al ngal fof taabal ngal fokkiti yawgol ɓe nange ndaarindirgol laawol kisal ko Allah wayli ɓe ɗon kiradatan wa hanadir kulaaji e girayɗi woɓe maɓɓe na ene ko anni ni ɗumani no a wonti giray gigo yo kono an kadi a wonti kulaaɓe sabu honɗum aayeje ɗe Allah neli addi o wiita ɓe yedduɗen ɓe yeddiriɗe non awa kala landiɗo aya yo Allah addan ɗum ɓe mofte si ɓe yeddi tun Allah subhanahu wa ta'ala haykadi ko ɗum si Allah wi ɗo si ɓe yii kala aya ɓe gomɗinta par ce que ɓe yi'ay ha ɓe gayna honɗum woni ɓe gomɗinirta e wowlugol ko alhaali maɓɓe on sifoto wonde maɓe gomɗinali sabu ɓe watta ko ɓe yamiranoyo ɓe wim walla ko ɓe haɗa kon ɓe accata ha Allah wi hatta isa si tawi ja'uka ɓe ari e ma yujadilunaka ɓe yeddodira e ma fi nelal ma ngal e ayeje ko ɓe landima kon yaqulu wi'a alladina ɓen kafaru yedduɓe in haza ɗum ɗo wonali illa si wona asatiru tindi al awwalina adinoɓe ɗum ɗo tum ɓe wiyata neɗɗo yeddowo ko ɗum ɗo tum o mari ko wiya ko ɗum kadi ɓe wiyayno wona siforno ɗen to ni no ɓe arirno ɓe landino laaɗo ni ko ni ɓe ɗo si yiltino sifori Allah wi wahum kamɓe yanhawna anhu hiɓe haɗa e gomɗingol nulaaɗo hiɓe haɗa ɗum yimɓe ɓen yanhawna anhu hiɓe haɗa yimɓe ɓen e nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam walla gomɗingol qur'ana yewtiriji ko yewta ko wa yanawna anhu kamɓe kadi ɓe pottitoɓe ɓaɗatako ɗeɗo ayeje no mofti kañum kadi piji ɗuɗi fewtuɗi en Allah daali nelaɗo yamiri ko an oɗo ɓuri faamude o ara wiya ko ɗum Allah yamiri e nde ɗo hunde e oɗo peera e oɗo dennabo ko ɗum Allah yamiri e oɗo ƴawtungal keyguɓe ko ɗum ɗo Allah yamiri e hono wiyete e darnugol nduɗo suudu gandal ngal ko ni wiiri ko ni Allah yamiri ko ni lelaɗo waɗi ɓe wiyama awa ɓe jaɓata gollude kamɓe ɓe wiya minen min faami kono min gollirta wayan yan awna anhu ɓe gollirta kamɓe wayan hawna anhu ɓe haɗa yimɓe ɓe gollugol ko Allah yamiri on minen ɗo si tawi a yami a ɗo si a waɗay ɗo haaju ko ɗum minen a tawtay men koko min wi kon watta wana a watta ko wiɗa kon on tigi waɗata kono a accata goɓɓe goo ara waɗa na ɗum Allah wi ko ni warrete nelaɗo wi ko ni warrete an a andinama wonde makko non hana warrede si tawi a watta terto o yaw waɗa kono a watta kanko kadi o watta ɗum woni ɗum ɗo wahum yanhawna anhu wa yanawna anhu a waɗata goɗɗo goo watta ko ɗum adduno guerji ɗin hakkude julɓe ɓen e keferaɓe kala ka yiɗon diina l'islam no haɓida e keferaɓe ko ɗum ɗo woni probléme kala ka l'islam waɗi guerre jihad ko ɗum woni base on ɗum ɗo mi waɗata goɗɗo goo watta mi rewata Allah no hana rewrede noon kono kadi an kadi a rewrata debbo ma on muuroto e debbo ma yafaami diina yafaala e debbo ma on muuro debbo ma on muurata ko min kadi mi yamirta yimɓe amɓe muuro goɗɗo immo yaha ka mum o inne acce darnen l'école ka janggen diina ɓe wiya a darnata ɗo minen kadi min darnata a jannata minen kadi min jannata a waajata ko minen kadi min waajata ko kono ko en wuuru ko en julɓe hawtodiriɓe jokkodiriɓe ko en wuuru ɗo wonde ɗo ɗum no gasa e dina ko ni woniri ko ni yimɓe ɓen woni e wuurirde
Allah wi noon si ɓe jogi ke sifa nguɗo jikku wa in yuhlikuna ɓe ala e halkude illa anfusahum si wona pittali maɓɓe ɗin wama yashuruna kono ɓe ala e faamude ɗum ɓe ala e soɓude wonde makko e halkare ɓe woni bonnugol bonnana haɗugol hoore mum haɗa woɓɓe kala ka yiɗa yimɓe no haɓa fi diina ko ɗum ɗo woni probléme ɗum ɗo wallah subahana wa taala yamiri yimɓe ɓe rento ɗum ɗo ko ɗum si o wi ɗo annal murada annahum yanhawna nnasa an ittibai lhaqqi hiɓe haɗa yimɓe ɓen e jokkugol goonga on wa tasdiqi rasuli e goongingol lulaɗon wal inqiyadi e ɗoworgol sar inora lil qur'ani wa yan'awna anhu wa yub'idunahum anhu ɓe woɗɗintina yimɓe ɓen e qur'ana walla ɓe woɗɗito e qur'ana kamɓe fa yajma'una ɓe hawtidiri bayna al fi'layni hakkunde golleji ɗiɗi alqabihayni bonɗi la yantafi'una ɓe nafitorta qur'ana e nelal nulaɗo ngal wala yada'una ɓe accata ahadan hay gooto yantafi'una fitor ɓe nafitorta ɓe accata goɗɗo nafitora dina o wi wa hada qawlu adhar ko ngol ɗo ɓuri feeñude wallahu alam ko Allah woni ko andi e oɗo aya aywa den sette Allah wi walaw tara sinno a yi'ino walla a hollama id wuqifu tuma nde ɓe darna a yi'ino ɓe tuma nde ɓe darna alannaari ka yiite fa qalu ɓe wi'ay ya laytana hananino min yiɗino min yelike nu raddude min yiltitete ko aduna wala nu kaddiba hara men fennata bi ayati rabbina ayaje joomi amen ɗen wana kuna men laato minal muminina jeeyaɓe gomniɓe Allah wi si ɓe wowlirini bal ala wona noon woni ɓe wawata wadde ɗum haysi ɓe yiltitama koko ɓe waɗayno kon ɓe watta badalahum feeñana ɓe ma kanu ɗum ko ɓe laatino yuhfuna hiɓe suuɗa e yeddugol Allah ka aduna ga ɓe anda e jaka ko ɓe wonno yedde kon hino ɗo ko woni goonga walla ko ɓe wonno e suuɗude wiwgol Allah e yiite ala walla hono wiyete Allah sunnata feeñana ɓe ɗum ko ɓe suuɗayno min kabulu ko adi Allah wi o confirmi o wi walaw ruddu si hinno ɓe ruttama ka aduna hay si ɓe ruttama ka aduna la aadu ɓe wontayno e waɗugol limanuhu anhu ɗum ko ɓe haɗano kon wondema taɓe woko Allah wata ɓe sirkam mum sabu wa innahum no kamɓe la kadibuna koye fenugol tum ɓe woni ɓe jokki ɓe fena wona ko hana wowlede kon ɓe woni wolde ko ɓe wi ɗo kon si ɓe hootino to ɓe watta ɗum wa qalu ko ɓe wiyayno ka aduna in hiya ɗan ɗo gurdam wonaali illa hayatuna duniya sina gurdam amen aduna wama nahnu men wonaali ɓe mabu'uthina immintinteɓe wallaw tara sinno yino id wuqifu tuma nde ɓe darna ala rabbihim ka joomi maɓɓe qala Allah wiya alaysa hadha e ngeɗo yiite wonaali walla nde ɗo ñawore dargal wonaali bil haqqi goonga qaalu ɓe wiya bala aha kay wa rabbina joomi amen pelletti ɗum ɗo ko goonga Allah wiya qaal Allah dalanaɓe awa ɓay ngeɗo yiite ko goonga on darnama e magge on yiiɗi nge ara ayal ayni gite hoore fazuku meeɗe al adaba lattuɗe mbima kuntum sabu ɗum ko laatino ɗum takfuruna hiɗo yen aren wawi hatɓe ɗo kala ko nanɗen ga koye immorde allahu subhanahu wa taala kala ko nanɗen ga tawi e no aali walla faaminaki aray koye immorde amin e cheytan allah subhanahu wa taala bari min dalik ko wottiɗo e ɗum aray iɗen toro allah subhanahu wa taala yo allah faamin en o jaɓana en ko wonɗen e horude kon e gonɗen e jambude kon o newnana en ko heddi kon o wurna en e l'islam o ƴettita en hara koye jebbilanino kanko allah subhanahu wa taala aray ko wonani allahumma salli ala muhammadin wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilayk. Aya capantati. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.